Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tularam sangralte Furwa tuisurin Mizoram hun sanga chian atlen thu hriat belzel ani Lok Sabha MP le MLA pani ten Mizoram akong pui siam le leido chungchang Union Minister of State an soipui Enforcement Directorate Guwahati Zonal Office athok ten tu nai khan champai dor pathum tiamin ko baro mga dan kala sumdong te chen na in le dor som ni andap World Cup football semi-final France le Spain, England le Argentina anin tumdon. Furwa tuisur chuan Mizoram hun sanga chian na atlen thu hriat belzel ani a lunglei le longtlai district a chian na atlen na sajwal nia thu donani Disaster Management and Rehabilitation Department Noya State Emergency Operations Center chinchia danin longtlai district a Myanmar ramribula om zo cha chua khua a nimin khan senot na thok te che na tur in sakmek chu leimenin achil ne hle a in hi sak zom thei chi rual ani lo ba ka in sanaman rual le bongrwa cement ip somni tile phek somnga panga in chunga man tur rangwa bandel kwale achan ve thingzai le na thok te bongrwa zongjong po achim nan vekani nimin pia khan zo cha chua khwa vek hian ro asur tama bangin tuilianin chen in pasari achim pil veka anin chung bongrwa tam tham tak tuilian hian alen bo bokani Longtlai district vek chongte khwa a Kamala Nagar 5 a chen in pani chu tuilian in a chema wangin rau sadani a sumsel wilian a wangin udal thana khwa chung ko li te leilet zau tak le chung ko pakhat sanga dil chu achim pila an thlai le sanga khoite a chevekani lunglei district a khotlang tuipui kama om tlabung le a chevela khothen kha chu tuilian in a chema wangin chung ko cha chuang mun hima anin thiar chuaka tlabung khwa chung ko somrial vel mun him lama son chu an ni a son chu de shelter house a te le chung te belin an ko sa a shelter house bi ka hian chung ko livel chen tir me ka ni ba ka sarkar le van tlang hola te om tir an ni Tlabung SDO Civil Moses lalfa komen hena changa thadon danin tuilian wanga son chua te bongrwa tambe cho shelter house a dani a chung te bela kho san tamzo kan ni ati tonden huna tlemin ro tui akam le sheta wangin a zia umdewa bong veng vela chuan long akal ngayin ala oma waime hall thlang li cheng field bulvele post office thleng vel tui da chi ma chung ko som velin antuara bazar pui takero alhim ri ani tiperagat khwa a chung ko samni parok chumhon hima thiar chu ani a nun suri wana chung ko pariat chuan chu ani bok kan correspondent report ilongai tha ang tun ro sur wang hin longtlai siha district panna bulte daya kong min wang chiat na le har sana thlen rolin khothlang tuipui lian awangin tlabung lama po chung ko somri vel har satna antok ti kan soya heti rol hin district capital lunglei kho chunga tak chun har satna lian tham thenga om lova khoi emalaya leimin te naw ero khorang a theng thawa nun na chan in thrapang ai takchi a thu po fiat ani loni thang hming lena ren thei Akashvani News lunglei India Rama Catholic Kaushan Thunei to Sang Catholic Bishops Conference of India CBCI Official Advisor Pu Jonathan Laramwata Hovin CBCI Shwai Tu Ten Foreign Contribution Regulation Act FCRA Chungchanga Union Home Minister Amit Shah Nena Memorandum and Thelut CBCI Shwai Tu Te Hian Union Home Minister Zertomni Khandelia Mu in Foreign Contribution Regulation Act Baka Sakho Zalena Chungchang Le Manipur Boina Chungchanga Memorandum and Theluta Amit Shah Home Secretary Govind Mohan le official dangte dan toy oma memorandum thelu chungchang an soi ho ngalani Union Home Minister John FCRA chu Christian big bitum na aniloti soin kumkal ta khan FCRA pangin cheng bible sa sing khat sang sari bor moni ati a apum puyatanga za som pathum cheng bible sa sang thumbor vel chu Christian organization tanani ati FCRA chu kumsani soma bil siam to ani ti soin ramle namkal zong atana manani lo nante ani na turang taka manani theinan he dani siam thattu mani ati a kaushan le noya mala na peng sang sang ba ka sa khodang emo foreign contribution mang tangkai tu emo engpol ma bitum bi kanom loti soin Christian Paul sang ten kumtam tak India mason atana na an thona chu asiat puyani ati a CBCI in FCRA bill nu kir tura angin na chu ton parliament for thot khom lom tura soi ho tura chop chhuat tumani thu lo shil bokani Union Home Minister John Christian tanek chep na renga FIR thelu thin turte ngai sak lo mala na om lo le du khop lo na omani chuan Ministry of Home Affairs a thlena mimal taka lo bo zui thin tur thu soya Christian Paul sang te FCRA wanga ansum munati top sakle har sana an to zongzong te lakhoma zia ka anena thelu turangenin Ministry of Home Affairs in lo en zuya lobo zui atia mani
Lok Sabha MP po Richard Vanal Mangaya MLA Pani Lieutenant Colonel Clement Lalming Thangale Puti Lalhim Puyaten Union Minister of State for Road Transport and Highways MORTH Ajay Tamta Nena Mizoram PWD in National Highway le Leipoimo Tak Sakle Thom That Adir na chu arang theyang berati hlotling turin an ngen Lok Sabha MP le MLA Pani te hian zer top ni Ken Union Minister of State hi a chene na an hmu a po Richard Vanal Mangaya chuan Mizoram PWD in National Highway 306A KM Somli panga tanga KM za pani inkar thom that na tura chengma bel se som ko pukwa le noi som sare pariat adil chu pechuak thoi turin Union Minister hi angena he ba ka hian National Highway 108 da langkai luya lei dole te rei luya lei man mek Bailey Bridge lui to tak thla tur lei nget le rin tlak tak sak dil na po ti khotlai lova pom sak thoi turin angen boka heng lei pani sak na tura detail project report chu thlama sani kwa khan thelu ani to ti soyin heng lei pani te Mizoram le state and Tripura in Kalpona Tana Poimo le ti asoyani Lunglei West Bial to MLA Putilal Himpuya chuan Lunglei Western Bypass Road Project KM somni paria chuanga thui siam na tur chema bel chasani som pathum le noi samrok pom sak turi minister hi angena he bypass road is siam zoni chuan Longklai district baka Kaladan multimodal transport project Siha district Chakma autonomous district council headquarters le Klabong border trade center Kalpona turama sonan nasatak Athen don baka lir thei to lutuk thin po atizia omdon ti soyin NHID Selin MORTH ne na Lunglei Western Bypass DPR athelu to chu pomsak thoi turin angena ni he baka hian Lunglei West bial to MLA chuan NHID Selin Shangchal kona changa Lunglei Inkar National Highway 302 kong alai zawa leimin awanga theiriat khuwa chengten har sana sang an to te chu thlenin theiriat khokong leilok siam na tur chengnoi za som singli le sang kwa rotna athen boka Union Minister Ajay Tamta chuan until ngen te hi thi hlotlin ani ngei theinan ma lo lak tur thu lo shidani Chanchinthar Akashvani Aizawl atanga puanani AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar ngai thla le chhiar the da ani naktu sing dar study le chanvia Chanchinthar puan le ani ang Enforcement Directorate ED Guwahati Zonal Office Thokten Tunai Khan Champai Dor Pathum Tiamin Kubaro mga dan kara sumdong te chen na inle dor som ni andap ED Thokten andap te Mizoram Assam West Bengal le Uttar Pradesh te ni a anin le dor dap tak nei tu te Kubaro sum donat sum cheprela pu te ani Champai District B ka dor le in andap te hi ping thanzami beke Kubador nei tu larin chani LR store nei tu le lalen koli KL store nei tu te ani a karkal ta thotan ni khan andapani Kubaro tal ru panga sumdong lian te hian Mizoram an thurwal pui te hi an mangtang kai le nin ED official de chuan an soya Kubaro hi Myanmar atangin Champai District Chiaw Luikal tlanga India ram hundanga phurlu ani ti an soya tuna an chui bi khichu Assam West Bengal le UP lama phurlu na kong le sum an chebrel dan velani a tuna an mu chua chin chu chengwai bel cha sang kha zanga vel ani thu an soya ni Mizo tlangwal table tennis star larin puya US National Championship U2600 singles gold lo chuakin a champion Akashvani News Aizawl na komna larin puya chuan kumsani somni pali Atang Khan India Community Center Milpitas California coach cum player na tokena oma ton thlani thumatangani kwa Khan US National Championship rating even sangber U2600 singles in Elna Lotlena dom tak changin a champion ani he tournament a hian match group thuma match kwa akhela nena chang veka final a hian national team ommek vetsetanen in machonin 3-1 in nena achanga larin pui coach cum player ni in tun tournament bi ka hian azir lai som pathuman tela an vai in medal som panga an hon thu soibok July ni thum atanga ni kwa Khan tournament kan ne US National Championship phata Khan in 2600 singles ka champion final Khan vet set 3-1 an in chakna ka changzo ka vet set hi tuna hian US National men's team omega ni boka tungkum chunghen atam thengber tournament te khela US Open tungkum to December thane tura point khel nge ka tumboka chumitan chon thadawin po cha ta po ka tum ani World Cup football khelbeka semi-final in tumtur Asiat kim to a semi-final masazo ki tun kanalai ni zan laidar som panhele chanvia France le Spain an khelanga ninga ni zan laidar som panhele chanvia England le Argentina ten semi-final hongzo kan khelang
tukena quarter final in khela England in goal ni goal khata Norway na in semi final an luta champion lai Argentina in goal thum goal khata Switzerland na in semi final an lut bokani semi final chak jok ram pani 10 July le somnia khia New York New Jersey Stadium final an khelang Chanchinthar top na tlang pui Furwa tui surin Mizoram hun sang-sanga chian a thlen thu hriat bel zelani Lok Sabha MP le MLA pani ten Mizoram akong pui siam le leido chungchang Union Minister of State an soipui Enforcement Directorate Guwahati Zonal Office a thok ten tun nai khan champai dor pathum le tiamin kuwarong mga dan kala sumdong ta chen na in le dor som ni andap World Cup football semi-final France le Spain England le Argentina anin tumdon chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani